palai ne trovavo pas mai. Cercavo sui motori di ricerca cada exemplar che costava mai de, non vull pas dir bestiesos, mas 150, 200, 300 euros a cops mai. Que era valut terra e sabem que erano exemplari de tot païso d'ocasió, que dice l'edició, la darrera edició, la de 95, che resta rido, e lo CNRS non vuole pas tornar a publicar, non vuole pas tornar a editar, veig che dico, tutto che utischi herrei, tutta l'apprendizzaggio e l'approfondimento della lingua nostra, se lo CNRS non vuole pas mai fare, che ja nosaltres a se ocupar. El treball que és repartit, diguem, entre Sèrie i jo, que és repartit per congrés. El congrés que diu que va més caliritzar el palai, i darrere d'acord, Sèrie, tu que vas fer aquest treball de benedictí, i tu, Eric, que vas tornar a veure l'ensemble del palai, du punt de vista lingüístic. Pendant 3 ans, 3 à 4 heures par semaine, j'ai fait la petite main, c'est-à-dire j'ai repris les différents dictionnaires, j'ai vérifié chaque entrée, chaque commentaire en français.